ni sambulu benaka. Sai koe ongo na Vakaleleka ni no ande tukutuku e na mbungi ende indai. Ndua vero na kisi vou ni COVID-19 ka wakatakile na singa ni kua e na panganga itale na kiana i tukutuku matilalai. Ngoe ndo na turanga e mbaki 5.3 may nasa no ra. Na ikaruni kisi endo na tangane e mbaki 2.5 ka waka tikutiku e na nona vale na marama may makoi kandike bito manda na COVID-19. Kaya na buni wala tunde na tamban nimbula, buni wai James Fong, ni kisi membaleta na turanga mbaki 5.3 e sianga ni matata tiko se tarei ko mai ve na mate ongo. Na turanga ongo e sala kengarabe na bal nimbula mai lo toka, karto sa tauri telanga baka tiki na nona lewe ni matabu vale. Kaya na tamban nimbula ni kena baka lauta ke soni tubutuba e na sianga nianga ke sianga ni baka muri. Tukun na buni wala tunde, buni wai James Fong, nimbimbi na ruo na madha wakatoko e matanda e na nonda sanga me baka ombokotaki na COVID-19 e na nonda vanua. Na tamba nimbula e samba di kaditale na singa ni kua menda tango maka na nonda vanua e na baka murini lawa. Kau Dr. Fong ni veitalia ke tiko se sianga na mate e na ngandremi nga menda nga rauni ka baka muria na baka sala e solitiko. Na matamba si kay burubura kay nabida na isongo-songo lele buto bakaira sabu karita kay nasing inikua nirsa tubo karaw meron na toko na nanonda mata nito. Kaya na UN Resident Coordinator sa Nakasamarasina ni kaya na matanggali ni COVID-19 na B1617 e bakando mambulasara. Tugunan nirto sa taka-taka patatiko kay na World Health Organization, UNICEF, wakakina na ministry ni mbula na nonda panua na kena wakatakilitiko na tikina erto na rawa ni bebu ke kina. Kaya sa marasina, ni sangkarabi tiko may na bebu ke na magsawati iya namaki mena tumbu da ketale. Kinang gito, na matatimi ni televo sa mga tagatiko na nga unang bolong-bole kandun magitiko merto na relisubakina na malumulumitiko na non-ratong gito. Kaya na ndori botabuli ni timi serma yambay ni sabo karutaki veire andua na leo ni timi na itubutubo meron na baka murietiko na nga una embiutiko kinongo na baka tatambu. Kaya mbay ni binakata men na besa una non raray na leo ni timi na buko nindruka bitarabi kandondonu meron boli meron toswadake na non ray baka raw ningito. Pagkatingo ito na nga unong na besot-sota kita sara ningito na non tapanua. May dabekir na Vakaleleka ni no anday tukutuku na kaya na ikuri rano na saman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Hindi ba kading binaka?